Lamao golo borok Thwikha ठीक है वीडियो ना जी borok Thwikha So go fans tin teksha video kutal tamong ke belai kena wana shinja sini town city khumlung tide disiwo Kherengbar hospital sini Tiprasa area wo jon se kotor bohna kotor no inke belai kena tam sanai khairong shinja bongka Mia thanayo kaisa video clips kase haikya nugui haikya social media tau viral ngi jonga video tam honga ke Kherengbar hospital kaisa hamia rogi emergency ni bagi bono refer khainai ke GBO abni agolo ambulance to haikya but bini je ambulance ni okoloni doga khulok Somalia inke Allah hingga ikut gari personal gari rawai talangai bono GBO talangka kalau talangai tangai Thwikha hanai saya jaga po hingga belai wan nama sinja do tamu hingga ke ani kau saya to kena kardi sini edisi to anek Tiprasa ni jaga ba do asal panau kaya but ang ani kaisa wan mata kaisa de ambulance naro te ambulance keri jahai bo thampo rokono gula sa 2-3 ta hai hana ambulance berazak ke ambulance as kung kaisano ani kaisano da haita tai bo tongman mule kubangma tongman mule 2-3 ta le tongna ni kokta da amo te ke gari khulung male te ke naharita yo hai to bo belai wana me sinja obo kongna tui sini sar zones botamo ni saka hari sing bini khukti thaise thani bo omno kase reaction ka tai bini kok sing khranya len botam saka ke bahai ingka hari khranya len kolom ka ang don de berma sekarang no ang dotono na karsano ani mobile display phadi tak bagai kam ke clearing ang tong ha marai pano tini belai no wana masingsa kaisa news no hani mano bakaisa complaint sok pai ka cinta niwa khumlung ni Kherengbar hospital ambulance ajaga ni je Kherengbar hospital ni ambulance toga khulok maya 10-15 minit mani bai khorok borok ni langma choi changa narok o video no naji saimana no omongar number do patients lang mai ko nai tong ne mobile to na ji ko ambulance do khulok maya Matulung sana aja. Emergency ko daw khulong mayan daw ambulance ko Kherengbar ko. Daw khulong mayan daw na di emergency. Kherengbar hospital ko daw khulong mayan daw bar. Ito. Emergency daw borok. Malah emergency ko आपने कौन एम्बुलेंस को है था इमरजेंसी तो होना चाहिए Kherengbar हॉस्पिटल कौन अब एम्बुलेंस है था 5 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट तो है तो देखो ना रे पेशेंट्स एम्बुलेंस करे पूरा इमरजेंसी से डॉक्टरों में दो nukana bobo hai sabuni duty chaimia je gari thik ke choli ja tong gari kahamda hamya da naini ni sabuni duty chaimia hospital agio bonukha wheelchair chaka korei je hospital bithi tonga nangmani bithi korei ani baba Thwikha an babu Thwikha an babu no hospital de Thwikha ko pro hospital to pro tamongka ajagani doctor oba hege bithi sirka amo hospital maganang tos tongwa bo jotono se maganang ru anga bithi ponjama paika abon bagai angara doctor bai mawalaika okay no problem abo lai thangma ko kintu sabuni duty ambulance ka hamda hamyada doga khulok da man manya nanya ni sabuni duty abo
belanya wana masingsa tini o dogo klok maya ngma bai eco gari private eco gari bai GB hospital lo matlangkha GB hospital lo tlang maya golo borok thuitangka ege se video nai di borok thuitangka norok joto saimanu je ambulance doi choli masuk private gari doi choli meya je ambulance jaga man masuk ba bini rights tong masuk joto no overtake khai thanani ba one way route of no ulta choli than bini rights tong ambulance bai thangka dati sogoi kamu ambulance doga khulo gui man kha hangkai doga khulo jodi ambulance gari kam kai dati sogoi kamu o borok ni langma soya o borok banchi ui phan mang khamu কিন্তু নাই নাই যে অ্যাম্বুলেন্স দ অখলক মাইয়া ওর অলরেডি 10-15 মিনিট লেয়ার যাক 10-15 মিনিট লেয়ার মানি পরে তামো উনখা 10-15 মিনিট লেয়ার মানি গুনই তামংখা বরংনি লাংমা চই থাকা আনি কক সংনা মুজংমা খবনো তামো o jaga chagiri khane rok ba hanyo phungai office of hayei sarigo nogo thangai mas beton nai tongo asuk dang sina bong duty ha brok bong ni duty se thik mote ke khaya hangkang kai phungo phayei sarigo thangnani asuk na dang khana duty bong duty obo khiliya da je gari choli ja tong gari choliya tong gari kaham kereng do khulok da man maya abro khob nai ni bong duty seta kabuk je jaga wo ADC andar khumlung ni andar Kherengbar hospital sabni mung kharab nai obviously Tiprasa mothan chal mai chabo bubagra directly bubagran mungse kharab ngai ble chikon sa irresponsible borong ni bagai sabo jairi khaitong agi obo kabang mano obai kabang ma laparwa samurong nukha tini hingkang ke bele yak like kaisa borok ni langma choi thanga kaisa borok poribar ni borok ha kaisa ni bufa kaisa ni busa kaisa ni busai choi thanga langma just because kaisa borok ni laparwa kaisa borok thik mote bin duty khaya ni bagai belanyo lachima hingcha belanyo wana ma hingcha chini kumlungo ta je chagiri khai tongnai rok amai ke irresponsible lengma bai lashina nang norok tinia borok thuithanai ha bin nogo tamo borok tamo kama khamu brong saiman chinai borok tamno kama jakha brong saiman chinai Jasapana keseng theng borok omo emergency anti kesi ni pano kungma kok saimano jasapana keseng theng ani question aboya jettama kesang obo saimana musunya tangai ni ambulance ni doga kiogya omo san questions tangai je borok ni responsibilities rezak tongmani ambulance rongno hospital long naikol tangai ni rok duty thike khaya hungai phainani horonggai thangnani sarikungai thangnani abusimda nong duty ang belai no upset haije ang system rongo tui khumlungo ang tongo ang saimano je samung khanya rok belai no tongthogo tongo belai no mane chagiri khai tongo beton mano no tension काम हो ना हो वो फर्क नहीं पड़ता ओ भाई के सामने खाई तो हाँ चुआग नंगी पंजाब ऑफिस रोग था लायो वो भाई ओ बड़ो रोनो साबो माना खाने ओ जे माने साबो स्ट्रिक्ट खाने बनो साबो टाइट खाने आं कोया न जे ताबुक जे ruling government तोंगने रोनो please ओबनी ऊपरक kerak action nadi enoboni answer nungna nanga no u 120 jon no chakiri rma haya 120 jon chakiri rma tamam public ro pogoin thangbai gena ang तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता सच में बता रहा हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 120 लोगों को नौकरी मिले 1000 लोगों को नौकरी मिले मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तो अपना काम करूँगा मैं ज़िंदगी में खुश रहूँगा मुझे नहीं चाहिए किसी का जॉब
हटा के मुझे वैसा आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन दैट तिनी के किंतु याक लाइट थांगा है लाइनो याक लाइट थांगा वाना माशिंगसा किरी माशिंगसा सामो अब आज ये हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होगा ये। इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज इन सब के ऊपर एक्शन लिया जाए और पब्लिक को दिखाया जाए कि ये सब हुआ है, आप लोगों ने इस पे एक्शन लिया है। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। आप लोग जो लोग सत्ता पे बैठे हैं, जो लोग पावर में बैठे हैं, वही लेगा एक्शन इनके ऊपर। मैं तो देखो, आप लोग मुझे भला बुरा कुछ भी कहो, मैं ऐसे ही हूँ। मुझे कंप्लेन करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे कंप्लेन करना पड़ता है। इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ था। मैंने खुमलुंग पार्क के ऊपर भी कंप्लेन किया था। मैंने जो गंदा करके गए थे उसके ऊपर भी मैंने कंप्लेन किया था। मैं करता हूँ कंप्लेन, क्यों? क्योंकि मुझे अपना सोसाइटी साफ करना है। आसन सावना हामबाय इनके नरक खना खना बाहाय इनका ताई बाहाय बसावि खिनारका इनके बेलाई खिनो काम सानाय नरंनि बुखानि को किसा कमेंट खाइसारि इनके नेक्स्ट वीडियो मालासिनो टाटा।